بله درباره نزیگونا ترکیه برژیما سوری را هروها امارات و رژیما سوری زبر خبدم میوان خبرس حواس عقید اندام کمیته پیوندین دیپلماسی و دربه یا برای آشتی و آزادی کن هادی با کی راست راست تبلی بولتنا مبس لورس برس حواس دسپک ده شروعات درباره نزیگونا نوبرا ترکیه و رژیما سوری ده و امارات و رژیما سوری سلاورس بيجمان هك إمارات عندنا خدنا تكلية نابنا إمارات ونظام سوري ده تكلية سياسي جبري نها دست بكرنا هديت نابنا وزير دربه وسروك كومار رژیم سوري چه وهروا چونك سروك كومار رژیم سوري إمارات أف جرى دوا وزير دربه إمارات ده أو مثلا جريدا نرينا إماراتية وبلكي حتى راداكي قلك ولاتن عربا وكمجاركي مثلا جوات الجزائر جي تشيبو جبريوه هناك دانستان نو تيكلي تشيبو سر أساسي أفي كومارا سر كومارا ريجيمي هروها ريجيما وغري من جامعة عربي وتيكلين ولات عربا بيرا بيداني جبر نرينا وا وقت تشتين هردم زلال كرن انه اف روشا شورشا سوري وبردوامياوي ودريجبوناوي بيا صدام يان بنجه مثلا زيدبونا هبونا ايرانيا وميليشيات بيفا جريداي هر وها زيدبونا هبونا تركيا ونرينا وادا رولا ولات عربا تيدا كيمد بجبروية كيفي هولي بدن تشاوني رولا ولات عربا هروها رولا سوريا وولاتكي اندام رخصنا جامعة عربية دي ثاني وقت بيجي برب ساكنن وبكارن آري كاربن مثلا آرامية أو بورنرينا واز دبيجو ليه تكليه نابنا رژیم تركيا وهروها سوريا ده تكلين اشكرا بلكي سيخوري بردوام او تكلي نهات ناخد كرد لي بيجواتشون دبن تكليه سياسي او تكليه سياسي قريدانا باوريم ده سر ده آستا يعني مرود كاري شروفه بكي يك جي آستي نافخايل هندري تركيا ده وتركيا البريوي المسألة البجارتني ده او تركيا بيجومان وكولاتكي ام حمود زانن نتني يك بارتي الهندري ده بارتيا دستلاتها وهروها بارتين اوبوزيون جي الهندري ده هنا او مثلا هالبجارتني ودنگداني رولا كنك مجار ان خلاكين رولا خد ليزن تأثيرت كن مثلا هالبجارتني ده دبن آستانگیل پیشیا دست نشان کرنا دست هلاتا چرانگی به اجبرویه که پارتیا دست هلات ایرو هک عداله و تنمی امناو لیبکن دیتن مجارا سه مجار دبن آستانگیل پیشیاوی در الهلبجارتنه وریده یک جه مثلا پنابر سوری الهندره ترکیه ده چه دورین ایرو ترکیه الهندره ویده وک دستهلاتدار الهندره سوری ده و سینوری وی الهندره سوری مثلا دي مثلا روشا آبوري آل هندري تركي ده بريس حواس اگر ام بحثا تفكرن داوي بكن بريارج شارشنبه به جوينك نابرس وزير درفي تركيا وزير درفي روسيا هروا وزير درفي رژیم سوریه ور انجام دان اویک وی واته ده کو نزیگون دنابرا رژیم سوریه و ترکیه رژیم سوریه یعنی رژیم سوریه ترکیه ده بناف بنکاریا روسیا الو بله بريس حواس از جار کدن فرصه دوباره کم درباره کو بریار جوینک دنابرا سروک یعنی وزیر دربه رژیم سوریه هروا وزیر دربه روسیا وزیر دربه ترکیه ور انجام دان لو مسکو اویک وی واته ایده کو نزیگبون دنابرا رژیم سوریه ترکیه ده گشتی استک بلند بگمانم ده بگمان تکلی و دانستاندن سردبه وزیر دربه ارش و سردبه سروکومار ترکیه او همو هولادن سر مثلا و دانستاندنا سر آسته بلند دار بخن و حکم دینا خوابنه دانستاندنا یکی یا بشکره وزیر بروانی هر سه
تركيا روسيا وهروها رژیم هروها سروکن دستگاه سیخوری هر سه ولاتا بشکره روسيا جوین نه ناس مستواك هندك ايرو دتكافي قناغا دي قناغا سياسي ده بشكرا وزيرين دربة تيكلي ودانستاندنات كن بيقومان صدولو او كار تيكلن سر مثلا ديتنا سركوماري تركيا وهروها روسي وسروك رژیم وقت بيجي هف ديتنا بردوام بكن جبر مبست عن هلوستا روسا آري كارا یان چاودێرە سەر مەسەلا سەرکەتنا دانوستاندنات خوازێ ئەف دانوستاندن سەر بکەون لێ گەل و ئەف دانوستاندن وێ برەحەتی سەر بکەون داخوازێن وا وڵاتە وێ جیجی ببن داخوازێ ترکیش رژیم تکارێ جی بکە یان داخوازێ رژیمش ترکیە برەحەتی وێ جیجی بکە باوەریمدا نەولۆ بهەسانیە برەحەتی ئەف مەسەلا تەنێ دانوستاندن چێبێ معناوێ هەر تشت وێ چارەسەر ببێ گومانم دەگەلێک زەحمەتی پێشیا هەردوو ئالیا دەهەنە ji ber rewşa Sûrî giştî îro nema tenê mesela hebûna hinek welat yan xwestina hinek welat têkilî û danûstandina bikin û bi encam de bigihên wekî dibêje li hevkirinekî gelkî zehmetiyên wê hene yanî gelkî ji ber hinek welat وڵاتên cida hene li hundirê Sûriya de Sûriya îro pênc desthilat yan nüfuzê pênc welatên dî hene ji xeynî wê biryarên civaka navdewletî bîst û dido pêncî û çar a wek nexşereya çareserkirina siyasî Sûrî re timamî welatê endamtiya xwe dibînin UN de ew wekî dibêje erê kirine ser wê kesek nikare jêbiravê lê tefsîratên cida tê dîtin mumkin e cîkî alîkî ew danûstandin yan ew têkilî heta radeyekî bênfirahîkî bide bê rejîmê lê baweriyê me de nemumkin e aramiyê bixwerebînî û yan çareserkirina siyasî xwerebînî bi rewşa Sûrî temam. برز حواس اگرم بحثا کاربردانان بکن کمزانو کن حال دورن اپوزیسیون لسوریه خوانشاندان لدیجی نزیک بناد نوبرا ترکیه و رژیم سوریه ده درکتن هر وها امریکا جی هردم تکز دکه کو او نب خوشکرنا پیوندیان به رژیم سوریه را اگر هيا اف تفجر ببن باندور یان جی ریگر جی نزیک بناد نوبرا ترکیه و رژیم سوریه ده انها بيغمان هلوستا خلقي تمامي ديار بو يعني خلق تمام وقت بيجي دجي بعد دانستان ناو دجي بعد مسألة نها إيرو دبن چه تكلي چه دانستان نها إيرو دبن نابنا رژيمي و نابنا تركيا ده لي و رولا و چخاز به و اشخاص بکارن تأثیر بکن بگمان وقت دنگ وقت دافازن ملت وقت مثلا نافقایی رولکی وی گرنگ هیا و وی ام جبیر نکن لیل مسئله ام بیجن سیخوری ده یعنی مسئله بروانی ده ملتک حاجتی پیشگرتنکی ایرو جبر وقت مگوت روشا سوری بگشتی بریار ناف دولتی تێکیلی و دانوستاندن سەرچێدبن ji ber welat wekî dibêjin bêhtirên welata bûne şerîk buwa biryarên navdewletî de ji ber wê yekê hacete helwestek hebe bêguman ev helwestan ha Amerîkî din yan Xerb din yan hinek ji welatê Ereba din gumana me de ew helwest a rast e yanî kesek nedijî pêşveçûn û têkilî û danûstandinan e lê danûstandin û têkilîne li ser bingeha biryarên navdewletî ciyê wê jî diyar e ciyê wê jî em bêjin cinêv her ser bingeha biryara bîst û dido pêncî û çar wextê bazarê di alî yan sê alî çêdibin ew bazar hemû baweriyê me de ser hesabê miletê Sûrî çêdibin ser hesabê daxwaza wa mesela azadiyê de çêdibin.